na yeko ye nimu no Honorable John Dumelo eyo soafa wo sheku adwuma so enna afensu nuane abedi ekire eno no na so ye Deputy Minister of Food and Agriculture na smo dia to dwane se Ghana ye pese ye de ye ho eba enuane ho dwumadi a eti de wo kan se ti kronkwa agina enna dua kroso ntimi nye kwaye eti Ghana fo nyina yenka ye ho mom na ku adwuma na yemfa ye ho nhyem na yenya adwuma so ne adwuma din se de be ye beboa wase aban de ne so de hunu bi abase ye pese free bibi all year round farming na say from January be December no yenye si afena mu kosi na wiye no ku adwuma isi yetimu pintenkwa na ye yenka se o January de ye harvest season nti edru June na obi antena da bi ye beye adwuma na sa na no obetimi abamu a gise o my Ghana yenyinara akande ne niema esa fata edi wroku adwuma mu a ebeye yiye no Honorable John Dumelo say ye de no aye adwuma. I just want to encourage each and everyone to get into farming. The thing about farming is times and seasons, but let's try as much as possible to farm in the dry season. And so if you have some land, get it by the water side, do irrigation, because it will interest you to know that I used to do cabbage. Cabbage cabbage is like 1,200 per bag. Dry season, the same cabbage is like 4,000 per bag. That means if you're a cabbage farmer in the dry season, there's money there, you will make money. I haven't started making money yet, but you'll make money. And so I'm encouraging each and every one of you to get into dry season farming where you definitely make a lot of money. Our aim as government is to encourage all year round farming, and all year round farming involves irrigation, and irrigation also involves private sector. And so we are encouraging each and every one of you to get into the private sector part of agriculture so that we can make agric great again. And so together, let us leverage our collective strength to build self-reliant, prosperous, and food-secure Ghana for generations to come. Eni yeti ye Honorable John Dumelo awo yo soafo hweku adwuma eni enuane so wono na die futuo de amagana fo ne titru emrante ne maba woni se ku adwuma no ye nyina yemfo yeti enum Onomonyamfo Benoza alumle in the bizia wano ayemra sebe jani a wogina mu adema de hye was a bilaba to mpaso so na panyepano na ba mane yesa Ghana yanhwe ye betimi akita hwehwemu pa awa tifido mantamu ne nyina ta yesa enayi wo hwe kwa bretu ye wosanke ye bo ho ban na ye kurokura nkakra no a tifido mantamu ena mu wiemu sakra ye won mo na epebrane etama ne musuo nti wode ne timawia na wugu na akwa ba se enua no ye timi twetwaguo wasasa de no aya hadwene ya wo besra ban sa tree for life afforestation dwumadie no wo mo certificate mantamu wo behye mo kina na aboa ma nua etwetwaguo na yansa nua e certificate mantamu no yebetimi asia no kwan. It should be said that agroforestry is incorporated even into farming activities. So to the extent that you don't go killing trees to plant your crops, no, it should be able to reserve especially economic trees like the share, like the wadawa trees. Those plants should be reserved when even making our farmlands for production, such that those trees are kept, and then maybe those that are not of economic value to our farmers, they can be killed then in order to support in the farming activities. And then there should be a kind of collaboration between traditional authorities and local assemblies to enforce some bylaws. You see, if we don't collaborate to put in certain bylaws that will prevent the felling of trees for charcoal purpose or for various uses, and then we just leave everybody to do things his or her own way, then before we realize, the whole place will be bare for us. I was your way and Rosa Jonia with General Dema this year. I was a bilaba to Ampaso, so one more for Ebenezer, Arumele in the Bila. Yet one kase bonusua Chief Fire Officer DCFO Daniela Mausi into Sapon Ghana National Fire Service ehono ye adwuma na se dumja adwuma no wo mu dumja no wonde wo ye Chief Fire Officer wo gina na naso pa Daniela Mausi into Sapon a wo bo adwuma na wo mu ye nhwehwemu e de fa ejebia eto adan a eben Tema Oil Refinery wo Greater Accra region ha wo mu chem se 500 structures anasa adampon be ye ahanu ena eja to mu a etretre ya ema omanfo edi emia eti enam so ma sesei ejapade bebre a wo de sede to Tema Metropolitan Assembly no anim se wo mo nhwama ade hye tempotem ho no yense se wo mo nyina emfiri ho mo a mo hye e wo Facebook live e wo SOMPA 106.5 FM Accra no mo betimi akwakohwe se wo hwe se de niemasi ahye drop na yeye eti eja ne to mu na no ane se e kose yakra na e kosa domino effect na ewurawura mu a eno enenam so a amanipa dodo no a akọ ahohiahiem enam sa ejan. We've lost a lot, over 500 structures.
And we are talking about human beings' lives, the men, women, and children. So the impact is huge. But we did not go here. And with the help of His Excellency, the President of Ghana, President John Dramani Mahama, we know he has a listening ear, and I know he's going to do something for the people here. But notwithstanding, if he even can do it, we should also be helping ourselves in the right way so that those monies could be used for something else. Wie eni ye Chief Fire Officer DCFO Daniela Mausi Into Sapong Ghana National Fire Service dum de adwuma no wo ene wode atodwa safe ne wo mo hagya no a etoto adan ene bi mu nso ye nuadan a eben tema oil refinery no wo mbepe asem no pomesibere nansa mo babeda dwase wiase fefebone efra bo aponche obi hu bi nko be no mo bopa ne nyina no yese obowura mu Zoom Lion Ghana Limited adwumakuo ni mu a ane sani adehia wamo prapra ehuna mane nyasem keto amaboso ne beso na sika kuma bi ba se 2.5 million enkane sika ni akwakotam se sika de ahye won monsamu anu ye sika fia bi se kwako anum anso ba bia eno kra nam so ma Ghana mampanyi ye John Dramani Mahama asa sane beye na wachina bi ne nkwanko first sie mfamenti Zoom Lion Ghana Limited wamo contract ya na woni Youth Employment Agency wono enam se asienti nyade a wo bese renew biem kra ene opoku mfa ne nku na Director of Communication panyipa ye odakita wodi so adema Zoom Lion Ghana Limited Emma Adwoapia Osaidua ene nsemtrofo adi nkomo kwana mi sui de achese abome wa se be ya pa ya timishu ani ma bonto na mu ba bi no bi atwa anu atimodemfo na ahomete papa no kre ye ankasa na fiti bresh adwuma yasi atworo aba se yesremo kofo ani om ye adwuma ofom hoi ewie mu ayeden adwom kwa ayeden ti yanhwe na yensesa na ye ansana sikasesa ne beba wo president former president Kufuor abreso no na ye 50 cedis ena ye twere koi say yensesa mu ene de kom se 182 se den esa tworo bi odi koi ne yesesa mu ebio ne de ba bedu za 258 enti ye nya ya dwen se ye kodi obi nyanti Zoom Lion de wonsisi obi a Zoom Lion de wonsisi obi a na no chi no Emma Adwoapia Osaidua mananso wa no wo se Zoom Lion Ghana Limited ba ye amakromu ate Ghana ye kama ahunidie ekoso ye pa ye hunu se biribi abetwam no na wo ye aprapra adwuma na anidie eni ho na ye twetwe o seresere enti ye pese ade we adwuma we anidie eba ho enti ye be hye won tare kama enumu na namo a akrachefo a aba adwuma no bebre susu fi aprapra no mu abekosoro ma bi kura da ne accountant ebi abo PhD obeprapra enso wona musa akonanim ama na brabo asesa bebre enti ye so ontare na afeso ya ma akade a wode beye adwuma no prae emna Sophie ni ade a wode bedi dwuma na ye wie no so aye wo bribia eno no yesesem dada na wotwe entientiem sa na meka to say consumables nyina abo no ewo sika na aban etwa ato a yedidi sa adwuma no mu Awuso warrior Emma Adwoapia Osaidua wokwa Zoom Lion Ghana Limited wono anamaami a okasa edema wonum Sabre die yedru doma ahinkro ne yedru hono ena Owura Dauda Haruna wono ena ye Assistant Superintendent of Police ACP na wakasa nasem ne se mobile money adwumayefo mobile money vendors ne yesem wada momomani na ho se aboa wowo akromfo no wo dane wo ho te se abosoma kotre eti mo nso mo nane dane mo ho saa e se edan se ho pae a tefre kura wetimi wuram eti ade ba ko se wo mo ye ne se wo mo nhwe no mo mfa ne mansisi yie se de be ya sa nipa bonefo mutimi efa sumase wo ye wadwuma wo nka bi nhwemu na ya ba baji usika afiri wo nsem no wo mo ahwe abre wo mo ase eti se wo ye mobile money vendor ni kwa se wo do bamba ho nsem edi agro obi ba no oba baji sky ya hwese ye free bi customer identities a wo behu se ne Ghana card no wode aba na bibi ete saa eya monitor account se de nipa no wo si ye ne ho obi wa wo begina wo scratch se de wo si twa ne ho sente no wutimi se wonya comfortable eche se nipa ne bi kra dwemboni wo ni tirim eti wo nso nye se obi aba se oh me be withdraw ska ana me de sika etum no na wo phone no ana wani tim so saa eya ahyada hwese de nipa ne si ye ne ho no wo betimi akasa me kra me ba na wahu se nipa misusu so nipa bonini na wafre nipa bi nti ye de bambo hu nsem ginagina yi a ebetimi aboa wo de sansami tudwa ebra MTN 4 wo mudwumedie a wo mudi o muchem se wo mommo app downloader no abrantie bi e fa ansunji abo Emmanuel
wano na download do ye de etoso 1 million na wano no wofi doma hinkro ena nam so mukopie doma hinkro a assistant superintendent on police owura Dawuda Haruna ede sa efutuo yi emaye among say mobile money business no cost power no ma mahu 1 or 2 things anka the plan say mesia wona eno wadi on so because baby I mean me free ban senior do ma mobile money for more mahu say problem kakra bi ho for instance one day we call say the area ho you see me mobile money 6,000 make a check guy no say oni scan on account no be so bi I just scan on am see you make na o scan aba me fa me no man me dey no man na was scan no be san say say was any say minister na anase me wo fake currency o be ahinkro etintim edebesom ye na Ghana ayo presidency abankasie mu anebo amaniye yi wan mu kire mu se nyankropon ya dom Ghana wo sensesie mapane ahonidie etwime kwaso kire mu se nyame ya dom efri benadade kro no Ghana ye hwa ne mu kwan sa His Majesty King Swati ye otosom yensan ye ono ayo hene a wo Eswatini enkane Switzerland no wo bepie mu awo Ghana mamu no abansra hwe ano Ghana mampanyi ye wa John Dramani Mahama baba tokese adi nkomo bi ne nyina da ayo nkomosie bi a wasekwaso na ama mienu antam kitahudie etumi wiemu die sansa Ghana de ye na Switzerland man no ya enei ye kan say Eswatini man no ye kwa hwe a ye nche dan da nyina no ye se susu ane bosom ya wade no nam sonti ewo se enuoma ne kitahudie bi ho no mu a abanya baba tena konya sama mpanyini mechire ru John Dramani Mahama no wono His Majesty King wonkwaso nyankwada wono no akwakohia atokese na amamana ne amane yakwaso ahemfi mienu wono so atumi adi nkomo amana ye enti ye dwabo kase ani asetena kase a Ghana ma ye hwe ni mu kwan nam so nti abankase mu ebo amane se enwo akwakwo ye pa se ye de nsiesie mapa egu akwan mu Ghana ye hwe se ye betumi ye fie ye ni edi hu ni na wo kyena bie no Kenswati ya wotoso miensa ebepie mu ewo Ghana mamu a se bio wanyo man no ye ho asem amfanko na yetu akase bono so no ena legal battle bi na se emramu ntokwa bi amane mu so na emramu ntokwa amane mu so a akwakopie Ghana ye high court ene se maami bi a woto jene ewo Makola market ye friend maami Faustina Jabele Elisa red save no wona woda so a woto jene ena wonam ba bi a no se maami nkowe bi afa de wonko champa billboard bi ne be obi ne nam social media telecell red save eno se a na telecell fo betimi afamimfo nyini e de akwakobo dawuro wo bra wo manyima sutira na eno wo pe lawyer Bernard Owuredu Donko our Thompson Law Consult and Mami Abedina Sem Kodanse mu defend Ghana's Data Protection Act 2012 Act 843 na sa Act 843 no e kire nhyehyɛ ye fa so e de adwuma obi a wɔ privacy wo fo obi mfo nyini ade bia e se wo hwɛ se nipa no beyi na sutira ansa na wo de aye adwuma na enam se Mami Abesi wo anya ne senti no wasama wo mo na wasama wo mo osisika a wo gye no wo gye 2 million Ghana cedis and wo gye Mami Faustina Jabele Abe wase woji 2 million Ghana cedis ya mami ya woton jene ewo Makola market no adan ya wase telecell for di nimfo nyina kwakoto de ye promotion a wo man kan che no na enam so mo ye senti no enkrofo obobo ni din wona nam social media billboard so eti wo mu so masabre afa na asam na sha ase a Ghana nso de case bi se ba pe and central for ye wo interest wom ena legal fraternity no so oli e wo interest wom emranimfo e wo interest wom ye hwede high court no ebeka na ye nso ye de ho asem nyina no aba abesom I was asking Korea one or Telecell Ghana. One more so at your crata come be the appear jaya one much remo. Say one much Ghana for pa and my yachi and nano paying. Now one more summer one more can amount to aqua man and what sunset. Sunny and some was sasia elbow and one man shay. Now one more quiet as attention I bury a basa before one. Ninjana yes, one more yan some cratabia. A free Madame Faustina Abe a was sunny. No madam Akosia church munua. Now a yanokwa some sabil boss no a Telecell Ghana for any chinchim ye ya woman kwatata montenso na so na woni munim se ensunsanso boni se ya na chirisem ebekwa koye pinson sare maame no ede won makwa kogina kwoto no nam so nti
wɔn ma so sansa mankrata anim se atwitwe ya ɛne ne kyene yada no wɔn so ne wɔn mmerɛ animfoɔ ɛkɔ akɔtena se ahwɛ mu asɛm no efiti na hyase ɛkɔ akɔpem na wieyɛ ɛkwan yankasa kora yɛ fa so yɛ wɔn adehye no mu a wɔn ne wɔn yɛ adwuma ɛkɔfa maame no mfonyini ɛrekɔto so saa no wɔn matumi ahwɛ adi ho adwuma ama na yɛyɛ na mmom wɔn bɛsrɛ paa Ghana de hyɛ binom titiriw ɛne anko ne ehufoɔ no a aya no mutete social media so asɛm bia wɔn bɛhu bia no wɔn muntie mu asɛm nkonkosi aseɛ na wɔn mafa asɛm no saa de akɔkɔto wɔbɛwie kyire yɛbɛso pa wɔ asɛ wudi no sɛ adwobrɛw wɔ bia fa full stop nsi sanse telesel Ghana foɔ wɔn ma so asɛm no yɛnyɛ sɛ bia wɔn mu gye mu koraa kwa enti Madam Faustina Abe wɔda wɔna na wɔn mo bɛhwɛ sɛne yɛbɛyɛ a asɛm no wankasa poma sibere no wɔn bɛtumi awie na ne yɛkɔwie kyire koraa na ne mfonyini ɛna wɔso wɔteteɛ ɛde firi billboards no so a wɔn bɛyɛ ama na koma atumi atɔ ne yam saa Meka wo se SOMPA 106.5 FM ena wutie anopa no nsia kase ebo a eko ba simpri mu na KJC Company Limited ebo ye chidom Ghana ha de wo bi anim se eba dansie ho niema na KJC Company Limited ayese kokromoti ye san ho bopa enye yie mo piafo nana ye bo wudi na mansa nyina se ye da wase enchira egu usunti ene ye de ye ho bebo wo na KJC Company Limited adansie ho niema mu kwabrane adansie ho niema mu otumfo adansie ho niema mu obrane ena dansi hu niema bema na eti obi aso wo bema ba obi abodi an say Nana KJC Company Limited wo ye bema ba efise ekuo ba simprimu ama adansi ayemre ayefo wo ma free consultation and a free delivery depo akese a wo biebie wo Ghana ha Ghana mantam dunsia na ba bia no ha wo bewura hu Nana KJC Company Limited ewo ho adansi hu niema papa brand bia cement brand ben na wo pe a wunya ewo ekuo ba simprimu na no central steel for bonabaso wo ma chene car mienu wo ma chene trailer and wama chene truck edi aka ho wo say outstanding services in 2023 etimu amu wonkran ene mu amu wokumase no momfre ekoba ba simprimu ewo 020 4355040 020 4355040 na wodem Nana KJC Company Limited wo bema ba Nana KJC Company Limited ekoba simprimu ampa na secure sanitary pad se ema mahotoso eno no na anu ya eno owura Felix Kwachu Fosu a ye government spokesperson editu dwa se wo mampanyi se free sanitary pad policy no ode aba no eye made in Ghana sanitary pad nko a eno wo beche and yes, His Excellency John Dramani Mahama and the government spokesperson Muntie Sompa na Muntie ni Ghana ha company a wamu ye sanitary pada wamu ye no haya ne friend no secure sanitary pass company proudly made in Ghana a secure sanitary pass ya no Ghana haya na said yes ya no no ni boss will say enti made in Ghana product and ya brand ni say and a one who to so say a man yinagia to mu ne mema etoma wo moyerenom adentia a secure sanitary parts na pel cotton na esamuninti no e ma extra comfort and na ma ho nkekawo sanitary pad bi wo de bo a na se wonam kura na wo hu ne wonya wo ho e bi wo wontimi hya atade fita wo bi wo kura wontimi mpie wo se adentia menye secure nanso ladies we are secured enam secure sanitary pad nti eti bomodia se supermarket ahodo corner shops malls any online stores ahodo no wodi wani be kire ho se asante mantem mo amutie e wo SOMPA Kumase 93.1 FM no se muti amonko mama excellent cosmetics na muduru ho a jai mubenya secure sanitary pad retail any bulk purchase bia mo pe ewo edum PZ anasa kwada so estate taxi station ho Asempa pharmacy lay ho no a old Asempa pharmacy no wo betimi afre mama excellent cosmetics no aka kire ne say me ba betu secure sanitary pad e say na wo mo to sanitary pad no wo mo se eno an obi ebusa wo shops ni mo sa hodo no obi eduru ha me pa cho mo secure sanitary pad ho and wo mate se eno so na Ghana ban se wo pese wo che ede man kwada no etifre wo mo e wo 024 3862 024 3862 TBM 024 3862 Mama Excellent Cosmetics na ubenya wo de Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Dubuatin Bemena yet Oswane sorry Ghana ha more than 10 years ago
na obi anti homeopathy da Dr. Duboatin enema homeopathy ebe di din wo Ghana ha Dr. Duboatin enema homeopathy efi say wono no wo UK ene wo hu say Queen Elizabeth no onya ne ba bi kro no eye homeopathy ene odi ye adwuma no say ene ma me fa bi mra Ghana na me fa homeopathy meye adwuma na enso Ghana for so ampa wo de ba ye behwe yare a wotu ase Wamu ananse ne nam wamu nipadua mu a ekoye stroke no na stroke wo bo mo kokono ene waboa wo mo ye prostate problems ya boa wo mo ema ne mema mo pa wo amate pentenkwa ama difo atrofo agi musika die endpoint homeopathy clinic ama nkrofo wa fo mo ba wamu ana wo mo bedroom ema sori anu wo mu amuna wo ba wo muna nanim aka nanim osiso adanya anajo no be ma ne ye ne troka wo mo kopie endpoint homeopathy clinic no they find a premature ejaculation no watu ne se banche anase nerve diseases kidney problems liver issues ni nyina endpoint homeopathy clinic endpoint nro no yenton bi wa bonten wonya bi wo ba bia gisa wo hospital ho enti bomodin say physiotherapy say ye massaging omo ye massage e wo endpoint homeopathy clinic no wo mo edi ho adanse enti mu wo kumase na mu tie ye e wo sompa kumase 93.1 FM no a mo nkɔ kro no mabo ahia e wo kumase ena sa wo nkran han so dia ene Spinters Road ye frɛ ba bi shell signboard wudru ho wo busa akoda sa mepe endpoint homeopathy clinic a obɛkyerɛw sanso na tema community 22 kwa na Seal Hotel in Chenhwa ena wo endpoint homeopathy clinic Fred Dr. Duboatin no pe wono abepeke ama wo eye 0244 867068 0244 867068 and 027 4234 027 4234 endpoint homeopathy clinic wire resafie enho ya home swaba Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, echo US. Eh, na no crowd who cry from me by mania. Na papa mo what to say. Awurade aduma habako. Na ko jejesi, echo basem penemo. De woton adanse ho niam no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Echo ba, mesi wo boduma kra sre kane no a. Na wo dro US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhwa. Eh, akwo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na kodojesi eye bemaba e wo dansi mu. Wato cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance roll. Te se bibia de hye adansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wo du ka mu a, wo ko ja free. Akra wuyi kaswa depo ene pokrasi de no kra to nchen a wo sa wo bu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wo sa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edweso Accra road Femesa opposite Alhaji Selia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Hey, Mido, a drano pa wutimi to boise, a chichiwisi. Ah, do. Now, so Miss Media made the yards toothpaste and then the brush and the chimissima minyahumaka. Sentina ya bokoi na me me all time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush abua me ama sesei menum so a enwunu anasa de ehia me sem fimfem me biem na wo hwasa me se aye fita asesrecha homa na
Teeth brightens. Yas whitening toothpaste. And a brush. And a midi shimmy. Enti na wo se efe na Yas total care gel toothpaste and a brush ni die. Ebo wo se ho ban. Demu ni nyina. Ema wo numu ye sham. Oh yes. Enu kretrodo. Yas herba. Yas whitening. And Yas total care gel toothpaste. And a brush. Ebusuan chamfa. Se wo peduduo 2 e won kran ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababoy. Kweku, minim se waye she. Me kra man nane. Na so ebony show ho embaso. Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. Et on les vieux mis à condom. Les condoms mouillés, then it's not on but don't sous got as a condom. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Wie sompa kasebo e market ya pampa na ye kwako wie kasebo yi ewo Israel na afi so mo ne Palestinian intem na abepiem se Palestinian de hye be yedumienu na Israeli forces wo mo etuotuo bi yakobo mo ewo Gaza mpapre so ama wo mo afirim empanifo chem se sa gunfire na ekoso etututuo no a eja no ohye no ekoso amanam so ma Gaza Humanitarian Foundation wo mo kra de wo ma no atum se enra ya wode ya na sa wo haw ene abenedie no esi ya sabre ya Israel for any Iran for econo wo mo ne Palestinian for ntokwa no so se wo mu nwie wo mu gina mu den ama enam so ama wo makototuotuo ewo Gaza mpapre so ama nipa be yedumienu wo mafam ahwere wo nkwa ya I was your person here, General Sam, your dear Siena, some more the buyer no. The democracy no be Ayasa, electoral commissar, idea to Jasanya, dear Ablekuma North, and personal resource no Omasan Swatu Abanibu. Mami be a friend, Mammy Faustina, Jabele Abe, our tone Jene, Ewa Makola, was some my teleself was or muddin infoniani about the Uro, Afo Mujumedia, and Untuaje, 2 million Ghana cedis. Zoom Lion Ghana Limited and so at Yaba, Sanyano Kordasa, one monument for now, Sisi woman. Yet was to be a mono ACP Dawuda Haruna, Domain Ko, your district police commander, what their foot to ama mobile money vendors for say, a cron for no almost a son woman, it almost none than a woman, na bambo hun some Indian for musica some. I know you not a quite so yammy to my Benade dear Nui, a Swati, a Hennekin, Swati the third. Obabe PM ewa Ghana ememu. Na Chief Fire Officer DCFO Daniel Lamausi into Sapong. Wano nso se omo ye nhwehwemu fa ejebi ye totom yamia ewo tema oil refinery nenam so emma ejapade bebre asese no. Na beka we no ya bo no nyina bada. Anopa no nsia sonfo banu ye tena se edeba besomye. Na ensem wo de ba ye no. I am from you be a brand. I am quite. Na Akosa Emmanuel, and was it Mama Kosia, Pepacho, Chiapa Mamepa, DJ King, Star and Kranza, and Wodi Fijo. Charles Muffin, was watch your life, a free atria, Rahim ranking you, and was it. You are welcome once again, both Akosia and Akosia. Sompa Accra News today. Or no man such a bini was a good morning, yet you so do. Yadamunina was say our message some of the baye. Our song for Bernu, Akosia ni Akosia, and yet Tenassie. Akosia Agyeyiwaa kwa dear Boating. Enemy ding mene AKOSUA AGYEIWAA Nana KJC Company Limited Endpoint Homeopathy Clinic and a secure sanitary pass and a boy chidom ya home so ya ba the ubokrata trending stories the friend Ghana today no ye de beba besumu.
Chia special.